U Francuskoj. Vrh. Evo, stigli smo do posljednjeg priloga iz Francuske i završamo ga u najvećem privatnom institutu za istraživanje ishrane domaćih životinja u Sušu ili Suršu, kako već ko čita, institutu koji u potpunosti finansira Sanders, jedan od top proizvođača i kooperativa u Francuskoj. Proizvođača stočne hrane, naravno. I sada smo stigli do suštine. U prošloj emisiji vidjeli ste kako je Sanders napravio najmoderniju 100% kompjuterski kontrolisanu farmu za 110 krava. Sve je ovdje određeno do detalja. Postoje silosi, ćelije, nekih 50 sa različitim hranivima. Kada se radi neko testiranje smeša ili kabastog dela obroka ili kombinacija ili premiks ili čeg god, dovoljno je da u kompjuteru ukucate parametre obroka i kompjuter uzima hranu, miksa iz svakog silosa posebno i onda robot prevlači hranu do svake hranilice individualno, dođe do nekog broja hranilice i tamo ispusti količinu koja je zadata. Svaka hranilica je povezana sa kompjuterom i sa vagom. Postoji ulaz koliko je čega ubačeno, a jedini izlaz je krava. Meri se koliko je koja krava pojela. S druge strane, svaka krava ima transponder, tako da kad priđe hranilica se otvori, krava se najede, ali se meri koliko dugo je jela, šta je jela, koliko je vremena provela u hranjenju, koliko je posle lako ušla u estrus, kako je pokazivala taj estrus, koliko je koraka napravila i tako dalje. Drugim rečima, ovdje kao u nekom realitiju. Zatvore ih, redovno ih hrane, redovno ih osemenjavaju i redovno ih muzu i snimaju 24 sata dnevno šta rade, kako se ponašaju i običnim kamerama, ali i po parametrima. Ali ono što se na kraju računa, to su rezultati, to su zaključci. Sve te automatske ruke, automatska muža, automatsko svetlo, automatsko sve što su mogli da naprave da bude automatsko, ali šta je poenta? Čemu sve to? Poenta je da se nađe optimalan način hranjenja krave i nije poenta ovdje prodati, uvaliti neki proizvod. Poenta je pronaći kako da uzgoj krava bude profitabilan. Yves Somis je vodeći konsultant za govedarsku proizvodnju Sandersa i upravo sada će vam reći neke neverovatne stvari koje će vam biti impresivne ako držite krave. U stvari i ako ih ne držite. Da li znate da krava može da pojede 50 kg kukuruzne silaže dnevno? 50 kg samo silaže? Da, nije greška. Evo šta kaže Yves. Because we can see that it depends on the quality of the fodder. Here in France we are able to use 40 to 50 kilos of corn silage because corn silage is very, very good quality. 50 kilos of corn silage. And in Serbia, for example, corn silage is not so good because different reasons. So usually maximum 25-30 kilos. So we are obliged to use more than 10 kilos of concentrate, sometimes 14 to reach high level of milk. Stavka broj 2. Slama. Kod nas često dođete kod domaćina, a ispred krava prazne jasle. Jasle u modernom govedarstvu nikad, ali nikad ne smiju da budu prazne. Slama ima malu hranjivu vrednost. Ne može mleko da se napravi na slami, ali slama može čak da deluje kao pufer, kao balastna materija. Govedo mora da jede slamu, mora da jede travu, inače dolazi do indigestija, dolazi do acidoze, upravo zbog silaže koju dajemo kravama. Why straw? Because it's a kind of buffer. If you have fibrosity, you have good chewing, good rumination, and it's a minimum we need 0.51 kilos of straw. For me, it's the minimum. I always begin a diet by straw. By straw? Straw. Exactly, only straw. If you want to save acidosis or prevent acidosis, you need quantity of straw, you need block of salt, you need water, and you need fragmentation of the diet. This is basic things. After you can add buffer like bicarbonate, like alive yeast, like essential oils. You can add several products to reduce that. But the main point is to solve the basic problem. There is no use to add an additive if there is no water in the farm or there is an illness on the farm. Treća stavka je koncentrat. Kod nas se ide na to što više proteina to bolje. Međutim, to nije dobro. Proteini su puferi. Ako se ne koriste, onda se gube i čak i škode. Po 3 različita koncentrata Francuzi promene na istom gazdinstvu, na istim kravama, ali ideja su pare. Treba dati koliko treba i uštedjeti. If you have only 18% of protein, it's difficult to adapt the diet regarding the quality of the fodder. As you saw in France, usually the farmer work with 3 different kind of concentrate. One is around 40% of protein to correct the 50 kilos of corn silage. So we correct that with the 40% of protein.
After they have a second pellets with high level of protein, but protected protein for the highest level of production. And then we use 18% and 21% of protein for production feeding. Ali šta je sa vodom? To je za goveda veoma značajna stvar. Da znate da su uvek bolje pojelice gde krava može da zaroni glavu. Za svaki litar mleka krava mora da popije 50 litara vode. Dakle, ako daje, na primjer, kao one krave koje smo snimali po 50 litara mleka dnevno, mora da popije 150 litara vode. To je preko 10% njene sopstvene mase. To nikad nemojte da zaboravite. Yes, all thing is important. Water is the basic. You need 3 or 4 liters of water to produce 1 liter of milk. So if you don't have water, you don't have milk. When you look at the water, if you say, I don't drink this water, you don't have to give it to the cow. You should have a good quality of water. After, salt is a kind of auto-regulation for the cows. They will eat salt if they need, and if they don't need. And you mentioned even the size of particles cows are eating, the way of the particles are green and so on. Why that is important? This is important for speed of degradation, speed of digestibility. So after it depends on the quality of the silage and the quality of all the diet. Bilo je ovo fantastično i drugačije iskustvo u Francuskoj. Šta reći na kraju? Imalo je ovde i šta zanimljivo da se vidi i da se nauči i da se pojede i popije, ali to je već druga priča. Neverovatno je kakve stvari ovi ljudi rade, ali to je nauka, to je budućnost poljoprivrede. Možda polo od onoga što smo čuli i videli još uvek nije primenjivo kod nas, ali ona druga polovina itekako jeste i može da bude dragocena. Dragi gledalci, još jedna bolja zemlja je iza nas, ali i mnogo boljih zemalja i mnogo